88.9 FM. Me catch her say, you see, say, Adiano isina uwe chiria. Ebi abetinka. But say, yes, na enra. And you say me friend okra ne udi san komo ne say ma te say enra no na incident ni see na okra okra no Saturday no. Na enra na minya video ni bia na me hwe account na eyewitness Emma ma me ne die no so also oton document sorry ko ye adwuma yes na sorry be for ne January aso and of frɛ lady no say Linda Ija Sophia and sorry ye asama Linda kan say awurade ne me ne memba yewu na entwi enra me anope na me nya ntie se saa de ne sie no ebeye but you see enra me share video ni wie ye no account ni wie ye no na anadwo no ma te se nya se bia madane mani ate o me da hwa na se ade no me kai hawa sade na si ne imagine me ankasa man ti ase the last time I check here na me na ye 12 almost 12:30 na mani katai na even grameka say madam no mani tie my alarm boy ya mani tie na na dey afi na ada alarm no me phone no o misbehavior na because I was like me nendru baby ya anopay na producer catch me say ade na si no arahosem na si no eben yen se me ka se ben yen ni a anopay buziafo exclusively ye ne enua baba ko bedi nkomo na ye ne no na wa ha in fact if you ha wo ba fia ha oba ha ama ye ne no di nkomo di dwa wo de niema ba ma mrantie ye tutubi ni ade nti akohene ka kire nam se hey na anopay menu aba na wa ha actually the Martin say ne sister nti anopo wa ha die ye nyankase ye ne bedi nkomo na ye hwe se de asem na nkasa sitie na ye videos no ye ebia na ye timi nyinru ba bi because of how our pictures ne sitie but ye di nkomo ya no ho ani the videos ne bi afa so in fact ye hu ye nya pictures a sister no or nurse one ne ba ko otena china omudi agro and story no abusia seminar reho minu aba no wa ha na edin dia but my man na yakọ Selina na edisen yakọ ne abusu nyina mama yakọ na sade me mate asem no and said the producer kan no in fact tuntuma wa she confirms that the esino eben na boy ne ntiase eba ne san nipa a wa free mo ne nkwada miensa odi ane sister no my sister Penny no na me ne mi no a yeah bra wanim kakra yeah obi nkancho Asantewaa so mo ya say o Penny ni ana my sister Penny and chima mi no kra na ene me hey free mo no is anade baby no semeko semebo
ono a seli wadidi seli ukwahin seli wakodru bibia no eja me kokwan so ko togo ko fa ni o makakra meba abedru tudu na metin say obi frame me hwe na ye nua boy no ye ka chiri no na o frame me am say junior de ko baby kra na mo frefre ye nim say e beje me phone ya afre ba ko manfa e to so me nam say eja ma me frɛ na me musa no de ntia tia ofre Akoma FM 87.9 Kumasi. Se memra fie baby am wo bia me jade me na memra fie nso me hye me nneoma go kam amana bedru Kumasi beda metime agya nneoma iho ma ba fie ya na edin am say me tey am me kwaji ama me mama ya na is a sister bi ya ni amo nsam kire me mama tie no ana so there be seli sama sele dia den wa ma mewu nam si adan ma yare o se stalenda nene manyina she Akoma FM 87.9 Kumasi. Stalenda nene manyina she dia adan so enkra so mo se sami ani omo stalenda mani ana jima ma mani ana say wa so mo sami baby ameko bia omudi mechi nkrai se mahu se woni bi nam woni bi abe hwemo ya ha ye ne mu ha kwasem sa nkwada ya asem ne yeken ebi eno ne de no tre no omo so me no omo na ma ya me ba na mjeja sanso de oni mu nkrai ja Akoma FM 87.9 Kumasi mi nwa yenko ade a nti ase afi na call ne boboba we freseli we brefie we seli we se me ba munya botere be bia me wa no ade amon ka me wo hyehye me ti munya botere se ma me nya frɛ me se ma ade na asi se seli yes ne de mi ntimi nka ti se obafie na obakura mi ntimi nhwe wani mu mpo na makasa no na mse ma to wase o ma prepra o fo mo ko hospital o sali o ma prampa anka e penesa sali o ma prampa anka e penesa sali enya ba kokura o na mse di adia fe na ko na kate so mo tiatim ya for France afrem ayampa ne ifa ka besi tek na me fa dropping edru o mo fie oprako ko hwe se no kura na ne kuro so ya government mines ni bi ti on time mafie Akoma FM bebe fie months ni na mafie bia na tupe ase oni nkwada no na mufti ho a enti na mi kodru wo no me busa mo ya de na obi enti mi anka melens mi hu ye na mi se hu ye no dia de na o ye o se me frɛ no na mi se o frɛ na de pono no wonim se de pono ne tie pono ne ye wood nibi wenti mi ambu ani afo wo mafuna ambu ani wasesali na dia ya no oka maame a ni di nkoma na oka se so oton dokono ne kora no ne kora no wo ye ne kunu ni nua egele ene de oton dokono no Melen wanti mi amu ami bi anyi me ma na ba kokora ama me seseli ye bia eja na de obi epono no foforo no so a obi ya koto gas so ama onu so dwane wo ba bia dwane amfa di mu pono na aloke wo ba bia dwane amfa China do yi bi ene wo ni living room
na lock o baby afa no ne makwa washroom a obutu nkola na so Oh. Shejuru be. Oh. Oh. Shejuru be. Oh. Dia tie no no. Oh. Me ba dia. Omo ne mendi ni yo. Mo ne mendi ni yo kula. Yo fa ne mendi ni yo. Fi se ni fio no nyomo nkwa na te wo. Oni ni nkumanfo. Ne kura motifio. Na omo ye jirifo ni bi. Ti omo ye omo commission. Saturday no. 87.9 Kumasi. Sa mo se ebi nsusu enkobi. Na omo de omo ye den omo de omo pie ye. Ah, my sister, and the man quiet to be shy. Yes, Eddie, one shedding. Yankopon and come home now. Baby, I'm watching here. We are reporting about the genius. Genius, now, I'm watching Rising Star. I want to make cry, school, and crab, but me now, we are school. Baby, if you're not, baby, I'm watching now. I want to be called school. I want tonight. I want to meet tonight, no more tonight, and Sakura, mobile woman, Intimidia, Omumia, New Chrono, Obia, or we are school, be our friend, Sabaduba. New Chrono, Sabaduba, Obia, or Sabaduba. That's all normal tonight. Oh, there's so much now. Watch it. Aye, why you almost fear? Tonight, ja, Akoma nensese kakra na sebe yo beko watena wache untimi kranko nkwada no Akoma. o se sani fe bebe se ni di nyina se ni fe bebe se enda kusi 33 years hi enda kusi ena nkwada no aye ka omasem no nkwada no Omufie Ivan or 13 years. Ivan Ofori, oh no penny. Ivan Ofori or 13 years. And Stephanie Ejewa. Also 10 years. And a 10 years of Abedi. Akoma 87.9. Many family come more. Bien, Sally me peke. Papa, Sally, Mindy Marco Quay, Sally, Tom Brown share me. The abandon. Papa, Ebenezer. In fact, Eddie, I was for Ebiana, Comono, you drew baby or see Chasso. Intimate and Canina, but. Yenu ba ene ni din command pay Selina but ye na fia ha digwa se de okan otone menti oba ha mranti wo fia ma ba wa bia mpanifo bia wo fia ha bia no wo awunim no fia de na bia nra na ba na asem na reho reporter na aba ye din command pay me kan wa asem na fat and pay me by producer ka say asem na si ginya ase no Selina nam say what Bona ene me mache enti wonim say me hu the picture no ai me hu picture no Akoma FM 87.9 and me hu picture no hwe picture ni din ono se stand say pa friends be any pa na asem na nkasa utie mu omo se si time ben brebe potri na asem si how much I say fiada no fiada na ade echi memenda no how much nim esi timi anya bibia fa ho anyi nkura ya mame dai sei ni embu timi anyi omo wa chire mpo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ayi we de Ivan na ne pani no ho achai me hu say wo post na yi ono na she uniform no ana ya the birthday call yale mama Sally wa badia mama Linda they also on you
ono birthday ni ade no ono ko na dwuma ja o ma me Selina na me de me no me ma ho ade de me mpese oh I know so there be our nkwada na mo na ade you could see say Ivan ni Ivan ni oh Akoma FM 87.9 intimation Evan sister Marceli Oma no aduane ma ye ba fie papa kafra but what's the star no eso ye nice ni e wo he ni I'm transfer na ba Sikes our tech side ho na no ye adwuma FM 87.9 ye adwuma na no ye adwuma kwa kofa no che ana oba kofo clinic na o yi no ko Sikes enda in fact my yemfa yen common nsi ha na yemma busu nyina ya akọ in fact ba wo do koduru ye de na mo yi body no na mo de kokon fa no chi Akoma FM nti onya adwuma wa agogo said the Kumasi South Hospital said the na report ni o ye adwuma wo no okay o ye adwuma but anche no ye ni medicals wo no atanche no mo de ne call G no mo sa de ne ba kofo okay Sikes pa no ye adwuma Sikes clinic no ye adwuma Angie so don person me